Nakamta kitu ki bakwa panok senyang ski beduk belapan bet takaslem jung grupang ki sengau papan penpoi ki senyang syuakar potrik no pra arjar pusau yang jingtip ki bakambanya pila banpun hakini ki nembar belai harum pra arsan pra kendai way not lie but nyo not san riu sau pra sound riu san. Ki kato kat ningot ki samlah kasi ki babela syong dukan roshni ke badan kendai lat kila keno bo wei temen barjela ya ke bola tip kertengu anan agar wal ulah ketak keti bat lek klem okor ye kente kasi ke baterai bela hapo kete ke dukan roshni ke badan kendai lat silong kene ke jing syak ketak keti bat syak lek klem okor kete ki samlah kasi kadai ke bala jam menta kasi sajang khasau trik no pra arajar pusau habai keren bat kete ki samlah kasi kila keno bulo lek klem okor haute utemen barjela ubederu utrai ketika dukan roshni kletu ba omtang mendakasngi bule klamakor henry man kapor takbak ta ikimet ki bomdei ban kata kumta kiti ki samla kasi namar ke jingting mat khenyu palat hakba kimnut chu manrung syapo dukan kila pentipno marmar skidkhat kaseng new trap integrated territorial organization Shillong City bat hadin kata kato kat nepor kaseng hito hak jinglam usamla man pentengan simle ubadei presiden kilawan hakte ke dukan benekren Palute ubar jela. Hakajnya keren keseng ringkat ute ubar jela oleh aidau da kebaong. Bangam siam lalek klamakor Henry ngakhen yeki kumki khun lajong haba kitre hapo kedukan jong u. Henry haba kelipat nakini kisam lakasi. Basya lek klamakor kiletu ba omdei bu syule kumta Henry udah ketaru sikimet basya po mathu ban lek klamakor. Hadin kene keseng ringkat kita kisam lakasi kilej ban mudui ijahar persya ute ubar jela Sadar Police Station. हो गया। तो हम तो बोल रहे हैं ना कि गलती हो रहा है तो गलती कितना बार गलती एक बार नहीं होता बार बार हो गया कर रहे हैं सब यहाँ में जो नस्लिक ने वो लोग भी कंप्लेन किया बार बार नहीं वो No, we get a complaint from क्या these चीज का girls. बेटा They get a complaint from these girls that he is touching here and there. हम हिंदी जानते हैं बेटा हिंदी में बोल दीजिए ने ये लोग कंप्लेंट दिया मतलब ये भैया मतलब इन लोग का टच कर रहे हैं यहाँ वहाँ में क्या किया बेटा ऐसा कुछ नहीं करता हम तो अभी बोला ना तेरे को इसका आदत है ना क्या है ना ऐसे हाथ करने का अच्छा अभी अच्छा पूछो इसको ब्रो कैन यू लिसन No, wait, let them talk first and we'll talk more. सॉरी बेटा ये सब कुछ नहीं है बेटा No, let them. What do they? क्या चाहिए इन लोग को? के साथ sorry. सॉरी चाहिए तो सॉरी बोल देगा हम बोल रहे हैं बार बार करता. नहीं करता बार बार ऐसा बात ही नहीं है बेटा ऐसा कुछ नहीं है मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा ऐसा आदत है इसका ऐसे ऐसे करने का थोड़ा It is my habit being like a seriously I just नहीं बेटा touch like this. ये सब काम ऐसा नहीं है Do it. अब और भी मत करो हाँ अभी भी आप इसको छेड़ रहे हैं ऐसे ही करता है ये ना ऐसा है बेटा That's different thing. When you feel harassed, when they touch, they feel it harassing, and when you just touch as a senior, there's a two different way. ओके ब्रो नाउ Most of the people, they flip the coin. See, like my thinking is different, and their thinking may be is different. but touching Their every time, Okay. there's no thinking may different be thinking. different. देखिए आप लोगों से हम माफी मांगते हैं अगर कुछ भी ऐसा है मेरा बेटी इससे भी बड़ा है Baba, dawan try hani ng kakta kung to tanga ng bakta babakla tanga ng aklam ayura kaya aklam pasabi इतना बोल रहे हैं hadin lang alit sa go down pa darong sa मत करो ये सब बात tanga pat na lang ani akam yuto re kaya dito para dukan ki ang tinting tanga pat tinting am no ra ban na marway ta ko pa wan try pasti sa ko ni sulong sti matan itong sa tie ta thai lagi pala na komno ta palang akhir sim ugrot na po go down ta tanga sim ta pala sim pat ta salut kamit kum to sa khem ayu shania tanga ka jing tem pangam nang e ban thap ngam nang li sabar ke ngai to image nga jing bon kam yang to ta nai ayu ra mo shus nga be tama nai rong so marway sa din ken dala por rung pang ko nga si japat am suan ibon nga ni tanga umbli bali akom to ma ta hadi mana ni dapila akom ni ngir ng so bang kom ta ken ta nang to hadin nga sabi ke nga ta para janga padang nyat yet sura pe nani na jan singkai sa jong sura be kom to be ken pero to pa ime ngai tho hai ime jang abli phim ya tho nga hai to ba por nga pa ha ting ting pan nga pa ime nga khamang isura ka ti ha ka si da jok ti mano mano ong biang bimang ta to ka singa ong ta sa pe dalam no ang sang ke te song gini siam tas ni ki ta nga kren ke ta nga kren pat na kham isura da ro mo sa go da am no sura ke balung nga surung ban se badan te nga surung ke re re se thap yu ba nga
Ladangi wan jongi ke Slong ke itu Slong Sti enggak ke sini di Kenailan kalau enggak jenis komplain mungkin di Kenai ba cidan di try jongkan ya ke dukan bagi try hanya kadang jadi sak takti ke harassment kini ketai sempir na gudam na iru cidan marwai utrai jongkannya udah ikut ba de takti haras de man kapo jadi kita kan ngrem ni kum kaseng ni wan sikmat ban ain sem ban support ya kini kena bagi de ban wan sikmat bagi haras hanu bagi de ban wan sikmat na kapo support kelak jija ya kan ni mah kelak jija kan ni ke harassment de ya ka senjam bangin sem in sai perkat in song jeng in sai sem ke senjam de ya ka pemerintah ni kuat in thang kerdap sai kan ke dukan hadu kindala sem ya karai ba kinyat resolution ban le namar uang ban pan map kini piong ban pan map kamdei ke basu hile bon sian tin pan map tang sian Ya keren kuno apa betul try kan. ya keren untuk try dukan ukuan ru lawan nasi ba upa usai le unta udan kita ki habet kalok jong uru kalau lawan nasi hajing ya keren dia ki ong ban unta ba ban yasa je ken baklem le ba komne komtai te hendrai hapor ni keren ikini ki kena kan thai pre ki la ba tailut nadong sedong te ladang ya keren ya kata pre kim dan juba te tang hang tar ni la ban stua ba gadai ka hok ba kini kena kan thai yang hi kan ong dem Kenangut ki kena si baterai net. na si laingot permanen di tangi bai te arngot te gidi ki basuan yarap untuk Mut berlengut cek tak tinta. hoi bero laingot ningkong isak na ti tang itai wei por bi dang dan marwei te hadian ki wan join kini si arngot te kini si arngot pada kisah ya keren pramaki bat kan sapai kini ke isu sing Kedukan di you kan. ini dukan dia tiar light ki electrical ki hita ki blowers gitu hita Kita kenal kan. ke Roshni te kawai ni nagal yang sang ni tepat bagi mahamjur ada dangdan kum jini ki jat breu ki ba haras ki kentai si jungi ini nagal yang sang ni larai ba ingin pendam penduk senan ke bisnes ke bagi sang hangnya lada kim su nyau ya kai gaji kuram ke bamangi kum di tribal ni ai kalat kalenti bikin wan ni sang bisnes bikin nyasa bagian rei lada ki syem kabu ni nagal yang jong sang da ka ba bat da ka bae hi ngakran ngaong ba ngin pendam senon ya ke bisnes ke jongki hang lada dai bangin penmi ro ngin penmi si sendan nang lada ka an kama ora pente lakam teman siang ya ban siam hi lak senjam hak ki la jong tang ta lishbon Tapi ka senjam yuki menta bu lek nak tai ni. menta ngin up iki jong pa FIR to nilai ngin ya senran ya kata lada hadian ba FIR lada ka an kam le ya ka ba menta ngin penkhang tala be sendan be ngin penkhang sa pet ka an ke kan simti kumno kan le kumno ya kata ke song ti kan ya ka ba menta ngin penkhang tala swa ngin senran iki ki ong hi na kaliang yang ki ki kwa ban ai ke FIR ngin senran ki thanat kan rei ka ba kenti ka ba menta te ngin penkhang tala swa iki tang ta